Irisa Singh Ahan Maktadi Ikokno Kurumzari, Government Job Explainer Mayam, Nasi Puzerli Job Vacancies Matang City, Railway Protection Force, RPF Naloba, Constable Vacancy Nico, 2024 Vacancy Hazik Form Thare, direct online website Mayam Form Sing download Toroga, Adi Magi detail notification Yenga, Loin Yeng Biaranico, Mayam RPF Constable Tagada Ichin Sing video Sibu full yang view, Aduga detailed explanation Sing, full the Hadi Akobata Yaw using a see. Notification je panaruba tawdrugasu yamna line bagi mong de ei semjrake mayamna channel sibu subscribe amadi support tawchin biramu mayam RPF thagada isin law yarogadi comment section da ju mayam habiramu RPF constable gi su yaroga YouTube ta live coaching class maths ki mayam nuti gi pung mapanda athu matam dagi horagani ko hariba YouTube channel anouba da tawgani ko free exam coaching manipuri hariba anouba YouTube channel asida coaching class sing tawdini aduna mayam anouba YouTube channel free exam coaching manipuri hariba YouTube channel asi subscribe to dirba oragadi search toroga dum subscribe to yarani ko description da ju anouba YouTube channel sigi link ju ai hapsaramge hariba railway gi constable gi 2024 gi vacancy asi both male and female animak apply to yagani 10 pass torba isin langsing lon apply to yagani ko vacancy asi punna 4208 vacancy ni male amadi female pulaga ko magi detail explanation sing ma'am ai macha khaina to jira age Centralized Employment Notice CEN है ना रेलवे की RRB Railway Recruitment Board की मखादा Railway Protection Force है ना RPF की constable में SI की कौरुक्ति निको नसी constable की vacancy की मतंग धाई जगह अदुगा हयेंग ओलक पदना SI की सब इंस्पेक्टर की पोस्ट vacancy की मतंग धाई detail explanation तो जरा आगे Railway Protection Force की constable की vacancy ऐसी form था बहुबसी April 15 दगी होर निको हयेंग दगी होर गनी अदुगा form submit to matamasi May date 14 dana last date oidiniko aduka form je apply to matamda koina main da soi ki balan ki ba yawroga su correction to bagi window time leiriko sisi jo May date 15 degi horga 24 May sigi matam sigi oginiko magi constable executive ki pay level asi 3 ogani initial magi basic pay asi 21700 niko sida allowance yawroga dearness allowance house rent allowance na singba magi allowance sing loin yawro matung dadi Initial enhanced salary si 40,000 plus da dum laagani ko XCT YCT da dum aduga magi medical standards se B1 ni person with disability sing apply to yati ko sigi post vacancy asi do age limit asi 18 dana 28 years legani sida relaxation ju loin pigani ko total vacancy 4208 vacancy ni constable tangi post ki vacancy matang dini ko ngasi haja ga doije SI gi matang yaudri for apply to basi online de apply to gadabani aduga magi job location asi all over India da ogani aduga khoi gi north east gi form thajing gi ba selection fangaba candidate sing north east ta gani godum aduna yamna opportunity oiba vacancy ni selection process e computer based test multiple choice question gi togani physical efficiency physical medical test aduga document verification togani ko official website chi www.rpf.indianrailways.gov.in haribo website sida apply to yagani link su ai description da hapsaram gi ko me aduga magi Motivation to was 15 dana 24 May the oiduni vacancy is 4208 vacancy or USC male gina vacancy 3577 legani female gina 631 vacancy legani see the unreserved ki male the 1450 1450 vacancy legani female dana 256 SC gida male gi 536 vacancy ni female dana 95 ogani scheduled tribe ki wena vacancy 268 ogani male gi duga female dana 47 vacancy legani OBC gina vacancy 966 legani female gina 170 vacancy legani aduga EWS habatari economically weaker section gi wena 357 vacancy legani 63 vacancy na female gi legani ko magi form fill up ki form fill tawgi payment gi PSC rupees 500 ogani OBC amadi general gi wena asida nupi sing aduga minorities economically weaker section na chingba SC ST ex servicemen sing gi rupees 250 changani ko hari basi da changiba form fill up tawgi PSC exam tharaba candidate sing da loin refund lakani ko general amadi OBC gi oina rupees 500 online payment tawgi basi 400 refund lakani aduga schedule caste schedule tribe female amadi EWS category ex servicemen sing gi oina di rupees 250 form fill up tawbada koina online form payment tawgi basi asimak adum koina form payment tawbada sina gi account du dum refund lakani ko sigi paisa se age limit asi
18 dena 28 years poni sid 0107 2006 tagi hawraga 0207 1996 laibe candidate sing na apply to yagani adu relaxation lagani upper age limit ta schedule class amati schedule tribe ko na 5 years ki relaxation pigani OBC non creamy layer ki 3 years ki relaxation pigani ex serviceman gi ju relaxation makal ma'am pigani ko ma category gi matung ina magi selection process ahan bada computer based test multiple choice type ki question tawgani ko negative marking lagani 1 by 3 lagani ko adu silor matung da physical measurement test amadi physical efficiency test singani silor matung da document verification tawraga selection si tawgadabni ko duga medical test tawgani sida exam pattern si total da 120 question hangani marks 120 ni ko question amam da 1 mark ri tawgani negative marking si 1 by 3 kakani ko deduction tawbasi total time na 90 minutes ni 90 minutes ki manung da 120 question ATM tawdini aduna question amada minute amagi sang phangdabni me aduna exam sing asi kon smart approach sinaraga fajana hotragadi exam sing asi nangdabagi sansu legani ko sida general awareness tana kwadigi question masing yame 50 question ni 50 marks kiri tawgani ko arithmetic se maths ki ni ko maths ta sida advanced ki section ambu yaudi RPF ki di ko sida 35 question hangani 35 marks kiri tawgani general intelligence amadi reasoning gi oina 35 question hangani 35 marks kiri tawgani ko the total marks is 120 ni magi qualifying marks su mayam hajrake mayamna RPF ki oro any government job ki preparation to butaragli textbook app se download to view app store amadi play store to ju phangmani ko aduga textbook ji hojik yearly pass pro haina offer piri rupees 378 ta sahi amagi yearly pass pro phangani ko sida any government job ki previous question duga subject wise topic wise loina sidi ki phangani pro je leiba taragadi mayam subject wise amadi chapter wise loina chapter khudingi analysis tawba any thabak government job ki thabak central na kauba government job khudima ki loina phangani ko si kana base lomina si offer je 14 amadi 15 April tangini ko don offer lai kana mayam leibi horo leibi matamda TTM ba coach sinabiyo mayam textbook yearly pass pro leibi gi link so ai description da hapsaram ge kwai gi mataka thamjaram ge maramdi yamna maru oiba preparation tawbagi akoina practice tawnabagi kwai maru oiba app oidini sijana government job se crack tawge haba taragadi aduga mayam RPF Constable ki role amadi job profile ji kari oidinu hai matamda Indian Railways sida peace maintain tawnaba safeguard tawnaba employee adi railway ki property sing infrastructure sing asset sing loina protect tawnaba leiba constable makhal ni ko asida atopa sida life threatening oiba yaba kasu amne yaudi ko aduna RPF ki post vacancy asi magi post vacancy asida apply torokodaba candidate ki masing je lakhs ta leitre ko sidi in terms of crore applicants ne laktu je aduna competition atu kemati wangani hana ko giba vacancy asi 2018-19 da ko givni ko aduga handak nauno ko reisina 2024 tani sahi meam sahi manga taro ki gap leiro matung da korok pani na asigi vacancy ji gi matang da mayam loina preparation tawraga loina ngaina ba ngatani aduna magi cut off ti wanga kani meam 120 manung jita 100 ki maya yogdragadi khanbagi chance warakani ko maramdi sida apply torokodoriba candidate se all India gi ena 1 crore muki sang candidate apply toragani ko aduna chapter sing fajana smart approach ki through the loina khangnaba mayam khonamina si duga magi minimum qualifying marks se unreserved ko na 35% ni EWS ki 35% OBC non creamy layer ki 35% ogini schedule caste amadi schedule tribe ko na 30% jena minimum qualifying mark ni aduba minimum qualifying mark yoroba candidate sing asi merit list ki di kaso asidigi kaso maru oidi ko merit list ki di mark kwai wang basing khalak tuini aduna magi minimum qualifying mark pu yoba candidate orgadi adum physical ki korok pe ai ko adubu cut off tongana thorokani cut off to yogdragadi yaroi ko asigi cut off si computer based test haiba tare MCQ gi question sidegi mark kwai wang basing khangalak tuini aduna kwadigi maru oibaji magi selection process sida computer based test ina ogeni ko asida koina form fill up tawbada changiba paisa si refund torokpasi examination thaba chatpa candidate sing khata refund torokani ko examination thaba chatba candidate sing di refund laoi aduga magi physical efficiency test ta 1.6 km gi race natraga 100 meter gi race asi chance amatang pigini ko aduga high jump long jump na chingbagi oinadi chance ani ni pigini ko sida ex serviceman sing asti magi di PET toroi ko physical efficiency test toroi moidi physical medical test ti tawgani aduga physical efficiency test ti tawroi ko aduga hariba testing asi loina qualify tawgadabani candidate khudingmak aduga
physical amadi medical gi oina di qualifying ni ko sigi mark che merit list le pada count to roi aduga person with disability gi oina di sigi job asi suitable oi de ko 10 pass torba candidate sing na loan apply to yagani 10 pass atargan equivalent oi basing yagani NIS oi rekisu dum yagani hana ya hari ko equivalent board ne na 10 pass ka equivalent oi di loan yagani hana yauri sida magi physical efficiency test ki matang hara ge 1600 meter race 1.6 kilometer race 1 mile gi race si within 5 minutes 45 seconds fogi manung da ngam gadabni male gi na female gi di 800 meter race katani ko si je 3 minutes 40 seconds ngam gadabni long jump si male gi na 14 feet pigani ko sung mangam gadabni chance ani pigani ko female gi na 9 feet ni chance ani pigani high jump je male gi 4 feet sung mangam gadabni chance ani pigani ko female gi ju 3 feet sung mangam gadabni chance ani de gi hena piroi ko me qualify di loin to gadabni adu physical gi na di mark ti ke ri to roi ko Mayam anouba YouTube channel ama hangjabani free exam coaching manipuri hariba YouTube channel asida mayam da free da coaching classes sing togani ko RPF ki yaurani SSC GD MTS CSAT CPO CGL na singba agnivir nursing assistant na singba thaba khudima ki loina maths ki ona complete arithmetic loina maths ki section sing gi loina mayam coaching class YouTube da live oina nuti ki pung mapan da tawjagani ko athu matam da hawragani equipment sing subaga dum hawrani ko me anouba channel asi mayam subscribe to sinbiro subscribe to bugi link daki sang ba yadra ka su mayam hari ba YouTube channel jigi maming free exam coaching manipuri ha ba YouTube channel asi mayam na search to matam ju dum thora gani ko do mayam thabak puna khanna bu hotmin na si aduga mayam support phajana to biro asida coaching yaw bangam da singi khalaga ina channel asi hangjabani ko coaching chat pangam da ba amadi thabak inkhang na yadadana coaching center amadi yaw bangam da dukan phamaga leiba adudagi atopa thabak suraga hingba isenlaw sing jo mayam leiri ko asigom moigi khalaga hadi akoi mayam gi sakhot mi punna sakhot mi na ya na bagi damakta aina free of platform je YouTube se sinaraga mayam da loina aigi akhang ba sing mayam da share to jaga haina channel asi hangjabani mayam na support to biu mayam ngasi gane dei matang sida video si tension jana toroge hayeng amu RPF ki SI gi sub inspector gi post ki matang da jung detail video explanation pujarakhi ge ngasi gi matang sida ilosin jarake mari lenaba link se ai description da pijaramage mayam ngasi gi matang sida ilosin jarake thank you